Hello everyone, nadam che di kota sanin tong kadamin tuni Sunday ni itu kita ukirin Sunday special episode agup na chani patawen viewers so hin subscribe hin bol tha ozo se chin na bon sawa kain le bin hi tuni episode gup na hi ton sot song pi tila ko isay di win ichi ba choila hi English a chu hi le rock of he sakiti ichi ba choila hin bol pa tu sim le ang ki padan ho iga say di win mang manong chi mangloba azon chan na vet ding kahin ti men hi chuting le chi channel la he nong lun masat pen hi le subscribe ba bolin lang ako ma bell button ko ga mi rezon chutil le namu jing the hi ichi ba choi la he obung la number som le ko na ko hin number hi ki to lo mai the hin ton swat song pi ti la ko hi na za kha lo le hi chila hi ga ma jin ton swat song pi kadinga ti sau Don sot song pi kadinga ya chunang anay selin na nating ahong long do long hati san le tui chun ga chon se nei sok thegin Soy poiken crossing out to King Isaac ponsil dinga nang makom hindel kahi nei ho hingin leng vai ke John Sena thi ding kahi hi chelung ge kane dinan ka min asina hi le se kagal kaisa sot so pin nei huin nei selin nei hu hingin pinapatin changjing lahin ba choi la ngei ta ton sot song pi anasa hi hichipa tua alaga ingai chu koisa hi ki hepon aje chu YouTube a Creative Commons kitia hu kala do ahin anei pan hichila he anangai hi ongle achunga ki pathu na sate naga ki sein athim mong jing in hi a he umong le komena hin sei theu hi tun sot sung pi hi Augustus top lady kitipa la bol ane hi ne hi 1770 kum vela chun theological argument pathin thulanga na sate in England gamahin John le Charlie Wesley kititeni u cha hetonin amani hito John Calvin kitipa thuhil hina sate mi pin ana subozin kinil na yong ana suin hi Augustus top lady kitipa hi Anglican Church la holam kai khat ani hin pastor khat ong ani hi ting la ma hi
Wesley u chate ni thuhil hi amna pomin ana support le zengin hi phachom khat ana che zovin Augustus jonghin Wesley teni u chathu sei hi ahin ngai to a hle chomjep ana satan aji chu amani hin hova kita ta hin ho mang khat mi chun van gam hi azut te ding chule leisit a jong cham kim hi ding chu zo le henas a chon sit a bol loading ai ti hi zone le Charles Wesley hin anata san thona ana thu sei hlon cho hi ahin la Augustus hin John Kelvin to say di anasa an kit na chu hi a hele John Kelvin hin hita he na sei kit hi pathian phat na za la bo mi hem khat chu pathian dinga a thing le a thing hi thei ding a hi chu le mi hem ha pan le thil phabol za la pathian anga adi a thing hi thei lo ding a hi ana ti na hi hi che thu do la hi kinel na anum zovin Augustus top lady hin Wesley teni u cha thu sei hi ga hil chet na anei hin chule mipi het thei dingin 1776 kuma hi The Gospel magazine kiti a he tu a wa choila tun so sung pi hi ana sunin hi wa choila chang khat le chang ni na a nana thenga hunglong do olong thla thi san le tui chun ka chon se nei sop thengin nei hu hingin ke man tun ka khut hin na tong jong leng kami li lung jong le lung nunin gun chun zong leng nangma chon dan thupi chu keiman zui kim zo loading ka chon sit thing thei loading hi chi chang khat le chang ni ana sei hin John Kelvin thu sei ana hil chit dan hi ama hin ana sunin hi wa choila chang thum na ga amu thei chu hi a hi le top lady hin a hin kho hi dammo na zenga ana man hin ton sot song pila ana bol lai za jong hi tv nat na ana ve hin kumni zo 1778 kuma 38 years ana hlinga hitan hicha hi ama hi tv nat zia hi ana thi a hitai hichiwa choila hi athi zowa jong hin Christian ki khophom na ho a jong hin ana sajivin chuteng le pathian thua ki boin zo seu jong chu chamnan vai na hom tan awa choila siam jong hin hlagawa ngui hla ho le ki ngai na ding nei lo ho jong hi phat chom na ta ana pizin hi Rock of Ages kiti ton sot song pi wa choila he kum giat zowa ang ki sut kum giat zowa bo he athu hi hung ki hedo a he Augustus top lady hi Barrington Combe kiti England a hills area khat a hin hichilai mun chu song tama tam umazing a hin Amazon 1776 kuma hin nihla Sunday nihla khat a hin agawa do in a hi le may bol azing zengin hui pi na sata anungin van zong chu athim leu zengin a hi ke azong ahung thlatan hi le pastor pu zong top lady hi kisel na ding a holta na hi song nyau ni ka hin songlin khat achunga hin ana umin amazong songlin pangachun achi in aga ki thol lu din na kisel tai hui pi na sata ahung nun wanga chun hichi song pi umje chun top lady hi ana su chatan ana tong khapoi hui pi chun hui pi na sata akona so cha jowachun alung gyal angai tu na hin langei ta wa choila tun sot song pi hi ahung umta na hi aman jong lekha pocket akunin akila do in asun tai tun sot song pi kadinga hia chun nanga nei selin anati nasunin hi tua video a alim ivet hi hichilai song la hi ama hin ki selin tuni chana jong hi tori so Barrington Combe England gama hi ana chewa hichilai mun hi ana pha ajiu ana vet jina alai zu hi samla bol pun pakai chu ke dia ka kisel na song pi ka kulpi le e hu hing pa hin ang sunga kisel na kanei ji hin kalum dala pang e hu hinga pang mai sam saki to bang hi chule ka kulpi de ta hi ba choi dia lom ta paka he nga katawin kamel mate ko ne hu hing tai anatin hi pastor pu Augustus top lady nong hui pi hat ta chu sung pi a na kisela na su chat banga choi hon jong hichi muthim gam chon sit na gama hi hui pi na sata ahung nun jinga hi Krista ton sot sung pi a inei kha wa ikisel kha lo lew
ei ho zong iso chat di lo di wahi Sunday special episode agup na yong ichai ki tawin dam na inei wa hele hapta ki dong le Sunday special episode sagina inanga che divin ikitim vin hi muntinam zo se Sunday ni hopha